ai le talanoanga po le audio. Lea ua share solo mai le to tele ona pe atangia na mai lunga ni fake pages. Ia so o mai lola ia le matala noanga le au ale au fa le mau kongu ia po le kongu le me oi fai. Ale la ua apoia mai enisi o le au tusitala sa moa. Pe ia o le sunga ya tosi tupua. Le si fai news le wana mai lunga ilana itu lau. Ia maleano no ila vonisio ila doma husia solo no social media. E atangia mai ai e pei o lo ia se tala noanga. Na pueina. Ia o se fa moenga ia o me fa bene ia la ia fa moenga itu antu na fuai ona. Ia ai ona o le soifuanga o tato iai. O feola fa tasi o le titania mo le saito. Ai o le faina lea. Paulo va nga le ia taua. Tao le audio. A lo te tau mawhai vali atu mo nei ta mama tina matutua. Le lunga le social media fo le Facebook. Ai o le a lato whafonga i more uru i taimi. O se talanoanga. Le va o le sunga ya Samuelu, le au piki. Po Sam fo lea na le mori mau o le hit and run. Ia ma le sunga tama ita iloia ai le avea ma Attorney General ele avea ma loia sili o ia o le precious ya maunga precious jang o ia fo i o le loia a le sunga laude le male tore fiona palmia ia o lo ia ma le leo o le fallinga ma le sunga ya mau i te tonu o le audio lea ai usi mai lau whaafonga o le ama avatua o le datu whaasoala ia po le ase vaenga peleanga pe sori kula fongo pe le lei ia ai pe o mai mau foi mare kai mi o kanga kai e ka ngofika share solo lunga le nei audio ia ai usi mai lau fa fonga samo le la tom fai play atu usi le ia lau fa fonga ia i leo matatala noanga i la toia i te tono le audio de on tatu to fa so ile le sa o beginning it was in around that time young worry ka sana ni na e sa wa ai ngai sao mà nào ya okay no so si ni que o poi uma ngai sao que ai o ngai kame o mau ko tu no ko sa di mana ya tu mo ko ni tapi o lo ai ya ni no ni no van de mascar de ko ai mana fa so ni mascar da so o la ile le nga o mai o ya do le kamila na le yo fam kala na kuskus so le na sa ta we no ye no fam kala na kuskus so o lo fam kala na kuskus la o le ngai lunga le maka le mako fai la e na kwa fai ka sanga ni no fam kala kuskus ya kwa fai yang wai ka sanga ni sa le ini apa ini mau siu liu awal dia mau apa ini liu okay so olo from kalanga lenga kwa fight ka sanga ni na e ka ua o ma o ele na e sau i le fai puli o ele na e kile i leo na i tuko na kamali ko ki fai puli le o ele na sau ave de mata o kui fai puli so mo ya de le ni ye yo wa de fai so na sau o le kausanga ngenga pa e ka ngoi fai puli o le mako anga na kuai na na ipukia na maka upu i lo whankalang kuskusia o awa o lenga o nga nusu ngoa lo ko o lua mai whailo a whea mana nisa lo ko o lua e sa ole so nga kuwai nga li pok maka upu lala le umi nga kuwai nga li pok e maka so nga lo ke whonga mai lilo e kuskusia mai kuwanga le ai o lo whankalang kuskusia le ko mga ko whaila o le na e whaia o ya nga le loa le ke whongi na le loa ya o lo ke whongi o lo whankalang kuskusia nga le nga au mai le kanina nga au mai loa so
Okay. And any event, ili kako kala mga yan, ko isialo fong kalanga lang ay fanay, malo fong kang kuskusili nga ang may loyan ni January, Yeah, and also, because umakowa, ulo yan laud, So, okay, live yan afia laud, yung makaupo na niya, Okay, so local kuwang akya, asanga ano ka semua laud, Because mafaya naman ko, faya sa makaupo, pasanga laud, Okay, isi makan waya na uli na umaya na umaya waya mari ima ko ofisa but containing in din mafaya mako nga loya mo oy awa isi lo pang tamanga na umaya mako ya mari ano wasa ko isi lo pang tamanga afaya ni kali komu ya mako ya oy ini mafaya mako nga represents was it and lo for kwang ako ya just back off a little I didn't there because if you have a fearful just back off a little this is it's not something in mafaya mako it's for you guys not to be involved in this okay alright okay that's it le nga fasta ila so to Kalau mau sesuatu ini, apa aku ya dah ukur oleh family oleh masuk nasi. Ya, fasta kiri family mama. Oleh saya mau fiama, malah mau aku bisa mau merosot mereka. Ini mafua oleh saya koma, hendak melia. Oleh saya koki sekali ada lauli. Sesi mau jadi orang pakai malah email apa pe siapa punya, saya email aku. Saya loksetan, ya pilih aja maku. Kaya ko na siya kung mayroon mo rin fagkuha. Mo rin fagkuha. Mo rin lili. Ira nga kaya mako. Ira nga lang mo. Mako may sa porsi. So ngayon. Ira ay mo lang nga. Ifo ilo mo rin. O rin yung tao. Ia, ole na ua avatu le leilo tau whaafonga le le iai. Ia, ina ne imeane ua whapea mai ila tau ia ua mai au mai lunga le melea. Ai oloi mada u bufa bene alo le tatou por kala me le tauta ia e le mfain tatou wa afe se fa manino ma fa marmama ai ole audio le Leiataua ole audio le now ye vai nga tau ai na ia fa manino ole me mo le fa fonga mo wala tunu wa mai au na o saidi dia na lela ma o sa ili tu fo ia ila tau o le ia la tau si fonga tu o le audio le o mon of so ta ia tu sunga ia mau o mo fo ina of so ta ia tu ia Samuelu ia na Paule tanga taile i Mosef so ta inga ia yo le sunga ta mai ta iloia ia o te lo fo si tai mi ona ona tu fa fo i mai la ia le o la o message la na avianga ia e winga lava but I think wa umana maua le Leiataua le informations ma le background informations e fa manino ile matau pula ole me mo ina isi le fia le atunu na tupu le audio lea e sa ole audio ai na tupu e le itaitai o se taimi e sa ili ai masu e ai sa me leo tu sa ole taimi lea a fa atu fa fonga le a Leiataua ma fa fonga maua le atunu ile fesili a maunga Precious Chang ia Samuelu e atangia mai o le whailoa inga le whailoa ia Samuelu ma maunga ma Precious Chang o le lona tolu wai lea o le tolu wai lea o whailoa inga Samuelu ma tangata ia e tusa ai o lana mori mau a o tau whaafonga le lei o le mua le whapea mai Samuelu o leo which is ole mau lava le na le sa mai lunga il tatou por kalame na mua lui leo lona lua le ta wa il fai pule lo winga tangia mai il fai pule ia lango te minai le pa le mir sunga la ule mali to o ingol te milona lua le na
e atangia mai la o le lona tolu le ua feiloa ia iloa ma le sunga le tamaita ilo ia now o le vaenga ina ia manino ma malama tatou wo e au tala le vaenga lea leanga o lela a mai le au loto vale ma le au loto leanga ia le mai ngor fa metalanga le fionga le tamaita ilo ia le fa pe mai po o la auli na o mai o i la na tari sa o Samuel io now e le se fa lilo le me lea o tau mana tua mai sa moa na manino lava le forasanga la auli le mali toa nga sau le kama le ia kia fa makala o le sau so o le kama le ia kia ngo mangaku ai loa o le ave refer i lau loia e mana tua o le alu so o le tamale ia la auli e alu e tau i ai le assassinations e mo o mia le fa mangingo le leo le melea le anga o le ala o mai le au loko vale ma le au kau fa le anga e toi tau la langa mai le maliu ua le vana waliu ele nga mangingo a forasanga le sunga la au le mali to o le ala waku so or kamale ya ke ia ma fa makala aku mea ia ngonga mangaku ai loa o le a refer i langa legal team so o le ala sa o le ala le anga or kala a precious life ai Leiataua la e sa o le so o la auli na referring a menga oi yes the answer is yes la e sa le anga ele fai la auli sei ungo le melia tu lo le sunga la auli le mankua fatati ese le tu lo le tatu le sila nga sofa palmia but tofi palmia ka karangoa mai ka ko e fo ia ikua le maka upula so o le ala e mangingo ale fesilia le loia po inga referring a menga oi le ala tari sa Samuel o le over refer mai ya le nga foi ele fai ele fa por kikia la auli fa ngon maka upula awa anga fa por kiki ma fai ngi awara parpala Leiataua ele referring a la auli ia precious e refer sa o la auli ia ele mingiska o leo minister to minister o nga sa o ile o ngio ko mafofonga ia ka fa corrupted fa ngor me a o le process sa o ia refer ile legal team po le ase advice a precious so mangingo la le mata upulea ele ai se me ala ala ifua la sao ai ele fa apea fo inga alo fia ele la aule le mali to le vaenga ko ikiki so ale pule uma ma fa kala ngoanga uma yo o ngor kauka ya a ko su e uma mai fa kala ngoanga ma ka upule o se kai karinga fo i sa ngoanga sunga la aule le mali to o le mafua anga nga ka ngoi lo ma refer o le legal team le la ka o ko ai le nga vaenga okay wa ka kaulanga kali o ko mafufau o to langa uma fa sanga ku ya ia o lea o loanga ngari ki ai kua mea o leisi vaenga ile fa mani noina ka ko wo mai ke fongi ya no fetu se amangingo ase mea ma fa mala malama ile fa manga le e mala malama ka ki le au loko vale wa e fiwa fa mama pe ele ai pe ola to loto o le tu langa lea ile mori maule fa ya tuai precious i lau mori mau mua a fai refer le mori mau mua kuskusia o leo ngai fai lono winga Leiataua o le urua i fai lo inga le nga kusi kanga kale o rungia sua e po leo Yeremia sua o a mana tua mai ele ai ma se pepelo Samuel i le melea Paule mele fa mangaku e precious ya Samuel o lau moli maule wa e sau fai mai ngei nga ave leo lau kerefongi ae leo se mea le nga i lau moli mau kuskusia o ai nga kuskusia e le kusia e Samuel usanga moli mau Samoa mar fa fonga mai e le kusia e le e kele ala ko fai sau moli mau leo nga e kangore ko e kusia lau moli mau sa o le iloa la u telefoni ya lau moli mau e fa penga fa ngor mea le ai e ke aluaku e ngofo ilalo fa makala ma fai au kala ai kusi ilalo ele leo o tou mana tua mai la o le hanga o re kaimi o ko laulonga nga pepelo ale leo Yeremia sua ele ia vakua se kerefongi e Samuel o mo mai ai sau sai pangi sorry o ka ware ngosi o so ya sai pangi o sai pangi ya ko pai
sapangi. Yeah. Ai sau tu pa isapani e singi aku ku pa isapangi o kai ngai lo ye le mia sua. Ai sau i oe ku pa isapangi. Fai mai e sao nga avaku le telefonia Samuel. O le fesiri la o ai la le e pepelo i. Len kusia Le ngā kongu lava le Leiataua. le kusinga le leo nga ngofo kusi le ulua i mori mau a Samuel. O le pepelo ngā. E le o pepelo la pāua le mea le kau mo whailanga o le fesili le lo ia. Lai clarify le lo ia. Ia accordingly ia o ngā kasi mea ia kau kala mai ai Samuel. Ma mea ia e va ia kuai le lo ia i pepa. So o le mea la le au mai le pepa leanga o le pepa le au mai o le pepa ngā mai leo leo. O leo wa refer mai ei le faila lea langa o leo wa apa, leo wa request. O leo wa ngofo le lo ia ma request, a mai le faila le rakama lea. Please au mai se yo kilo. E kilo aku la ia precious. O le sau le statement o le kuskusinga o le mori mau Samuel. Nga lost le telefongi instead o le ave leo. O le fesiri la. O ai la lea e palafu i. Kankaren kusinga mo Leanga o lea tio from then till now. E ku mau ai le isuia. Mangkua le ko ke whaalongo le audio. E le o le pepelo Samuel. O lai kau struggle Samuel. Leanga o langa kalanga whai leo. O le telefongi le ua kou avea. A o le kusi mai e le li ile nga whaia le urua i mori mau ma kuskusia mori mau Samuel. Ngofo le kuu iai le ave ua matou avea nei le telefoni. Ai ngofo kuu ai ua lost le telefoni. Ale o mai le asore nga ko lau a. E se ale mori mau nga kusi nga Samuel. E se le meo le mori mau le ua kaukingo mai le loko. Ai iai lar ka nga kai singi aku ia Samuel ia Yeremia sua. Kusa ole pos le nga Yeremia sua. O kupai. Sapangi. Le io e kupai sapangi sa avaku le telefongi. Ya. I kongo fam singo. Le na. Ole me sa onga. Ole me sa onga. Ole ala le mele ko ke pisai foi le audio. Ole ala mele ke kau mafai ankelu mo wate tau mai i. E ke fiu e ke kau eli ko ke fiu e eli di melea. E ke rola ukala ya o ko ke pa u le luar nga. Ko ke pa u le luar nga. Le u fa. E ko ke fiu e fai. Ko ke ko kofu u mai ku le luar nga. O umanga sa mala le fa masing. E le ai sa mo foi mal fa fonga mai. O le fa mani no nga le lei mal fa mani no nga sa o le na. Ole mata upulea. Ele popole iai se precious le melea. Ne ai. Ola sa o ma mele fa precious. Era se oi. Ole kiu ke foi ko o mai le lenga ngale male fasivae ngole audio ngai fa pe mai ia precious. Ia ile ka u foi le Samuel le ngola auri mana tua mai. Ola act precious ilanga client. Mo laudi. Sorry. So se lo ia. E ngake protecting le image o langa client. O lea laku Samuelu. He's a random person. E le masangi ai. Yes, he's a nobody. It can be somebody nga whakaukalo makeki. It can be somebody e whaingaruenga le lei. It can be somebody whako-alen langa whaanga whako-avaku vai. Ole interest o la uri rea la koi precious. Ele iai fo se lo ia Sam kai mire. Laga, ele se loia. Mana tua mai le taimile na. O le avakunga lea. O lea lai sa ungoa mangingo ha precious ya Samuel. A fai o lenga mai oe e la auri. O le referral. E a mai e siaki a. E vet uma oe ma siaki uma mea uma ia iau mori mau makuranga whapenga. O le mea a o le number one priority a precious. O le puipuinga lea o langa ia client. O ai langa client. O la auri le mali toa. Langa foi e pui le lo ia ruakur kama lea le ngā kaimi. O lo ke kalango ako ngā kaimi le o maukongo le o buildinga se trust ma se me whapenga. E le so ngā mga o la precious. E a leo se ka ngā kaela kui o so ngā mention na kule ngō langa client.
la wa ave le warning la ave le warning ke lo le upor kuspa ia wo mangkuar kai mingai Leiataua ke longo ole manatu na o le mafau o ka mai ka ilo ia kai milia a wo mangkuar kai mingai ole mau foi lele awangi ave le sa or konga mai le ia le fili e kere ele mafai foi nga songa sau ka mai le ngola audi e o komeki e kuai so fa ko kuai ngoi ia e mo mai ke loanga at the back ole mafau ko nguar nga ia ka mai ka ilo ia yes ko sa penga kuri mai o la audi e ke sau so kango siaki ma assess uma me uma la umuri mau ai awainga e mafau awangi fa apea nga kuri mai o la client nga o komeki ia la i o trusting o me uma ia la e fai mai so ole pre-warn le me nga ave le amakanga ia kau le ia fa mangi nga Leiataua la fam sa mo la precious for le e fai ke ngo bo lua me wo face se e ka le menen kuskusia le la len ka fai ke precious la ko o ngo le o wai me lo ki roku fa mai ya sa nga ave le lang ke fo ai fa mer ka kusia le la ka masar mi pero sa mi pico le bane and that is why Maunga Precious is the best lawyer defense lawyer ever o ia justify ai kulo kire o ia langa nga kele foi au kala isi kai mi proclame mo e kele ai ku ia ku nga du nga le fionga ka mai kai loia le isa ilinga mai ngole o le ami o ko nga kai mi ai ko ke sile fia o i nga ilo ngo fie ai o le best defense lawyer ke ngele ai sea ele i vave ale winga la vai e precious so na vave kari con wingo Samuel ilanga moni mau ile na taimi ai sa ia foi le won malapa kai ia e fa ai keke e kusa penga le o kango ko rephrase aku a tau fa fonga foi Leiataua fa fe kai ko lo puro nga ka ma fai asi ke nge fa sa mo a wa anga ngangu precious ele ai la se me o se o mai o le au fia loko le anga ia mare au la lafi o e mo mai ele ma bro mai ai langa o la ka uma fai asi ke nge fa sa mo so ole very basic and simple fa sa mo langa ngo fokau ave ia Samuel inga ia mala malama Samuel ia mai se ele ai se me ai lenga ka ko wa ma mai la io fe ai e ia lo kari ko nga ia oe lea le si aula lea wariki ai kua le mea lea ka lo fai ka lo fai iai fa fenga liki a wa fo ilanga lea sa le lei ile kai mi lea emila le 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 kai mi lea o ia le si o ia le si fo ile le fa kua inga friends of the court o e mo mai o le kai mi le na lai eli au no ko kongo maso e me ai kongo i we tato vai lenga e pe no fa yatu nga masai lo le lau fa ia fia me mala auli ku no le fa nga ino suafa po la fionga sa fa pito mar sunga la auli le malito o inga lo nga ka ko lo hai lo so mongi o inga nga ka ko lo o ila le langa le tati vai e tuai le ngariki ai loi kua le le ngariki ai e akangia mai la fa yakula ukala le and this is my theory Leiataua la fa fonga mai ila tauia le ai mala malama le audio le e akangia mai nga faia le audio le as a security mo Sam inga nge yalu walu ko sui ma ko kongi kupe kulo wa fa fonga mai ala finge ala kari ia Samuel o le mele le wa matua kusa wa makua malosi ai lo mafau o le mafua anga nga fai ai le recording lea sa faia mo se mafua anga kakau inga nge yalu sua kangor va akeli ai koe fa sanga Samuelu onga ua ka me milo ia ingi fai nga kupe kekeli mafisuia ia ilonga mafau a ola ua fa mausali i the recording there peitai
e iai le kangaka le uke whaia kuai. Sai ko kongu o le li o lea. Nga ia, o ia fo ile si pouku koa maa losi. Ai nga kupu lo le mele nga kura i mai ko kongu o le whai ngā malo. O i ngā la le nga mafuai. So it was only, this is what I think. Nga whaia le melea. For the sole purpose. I ke ua alu. Ma losi le ka ame milo le wadi iang ka ame milo i kua kau sui ma fofo Samuelu. I ngange i ke i wa koe furi kua Samuelu langa wha maongi nga kula iai. O e tau mo mai. Pupunga mo lo ia fo. Le ngā kōngua. Ai eise mea o ke whaafekai ai. O ke whaafekai mua o le kuku maua o Samuelu e le suia. Whaafekai kele ai o whaafonga mai le uso. Whaafekai kele a. Lua, o ke whaafekai i le fionga ka mai ka i lo ia. Nga sa o a mea umanga e whaia. Le recording wa vai. A o maa nga ia lau la e o mo le superhero ho ile le kusanga kushi. Ama ho ile le makua iron a lo kingoe. A wange i se be fiki uma me tongi aku yaki oi. Al mafuanga foi na le wala i onga e aveo e Attorney General. Ai sea. Super. Ava vai o kangaka. Oh, because o kangaka e kua kasi. Kau mawhai uma ngei au loko vale. Sorry lava. Ko ke fiu ko ke kau mawhai. And sorry for ia oele wa ngofo liki o ngo se kulanga leanga i lo kau. Whaasanga kau mai. Ka lo whai. Ta lo whai e toi. Pea or kala Iosefa. O le mea nga mawhau o ke whangoa. Ai uma e nga ua mawarunga revi i nga o le tua. Ala le ua wha makala mangingwa. O le wha mangingonga ngā le ataua. Palasi lo ilima se. Palasi lo ilima se. Le ala ua ngofo ke la longa la ua makua koe koe realizing wa pe ilo vave ma lo unoto le anga ina titele. Ale ua wha mangingo aku. Wai. O le whailo inga mua according i le audio. Samuelu ngalu i leo. O i ngā le nga kusi mai ai langa mori mau. Le ala e whai kau aku precious. Fa mai ku so le sau sam i la firo inga ma precious fa makala e precious nga ave leo lang telefon. Ai ki loko ia loia. So le Samuelu. Ele ai o le tusi mai i na le loa lau telefoni. Le kus pepele le ala pe kau ko ai e Samuelu kadinga o le melia. Le anga o lai manga ko e Samuelu. O langa kala fo inga fai le leo. Ele ia se mea bole rosa o telefon ale ro le nga ave i telefon. Lenga fa maungi ko ngol fa. Ai o le ua kango le leo kusi ko kongo le mori mau. Ua le loa ke le fai le poko ringa i leo. Le ki loa uma fai mea le i lea fa ma vai ai sola maronga a inga i kukuila. E ngā haru ngofo ai. Ah le anko se. Yes. Le ki o ngofo kope langa li poki lea. Whakanga resign loa ai haru ngofo le ma se winga ngaru ai. Kusa ngaru se kau whake a ke asianga mea era le ngofo fai le li poki. O tau vai la sa mo ye. A ua fiu e fai. E wha makira kila e lea tua le mea mo. O le mea lana ngai kupo i. Lono winga le a kaua. O le sau Samuelu rungo le tauta iae. O ingai mua alu i leo. Longa lua alu ia la auli. I fai pule le ka umai. Longa kolu alu ia precious. Longa whalo. Langa umama ia precious ele o malie. Punga mai lo ai baba ia kuso le ia ele fa pe nga so o voi le ai kuso le o manta ngo fifa ia tu le timeline no le mea lo no winga mua leo lo nga lua alu i ka ia la auli le la saungi mai le ufa kongu ia nga ia kili la ua maolo kuli lo la auli tadi alu o vai lo ia alu vai si o ia mana ma mele ma lo nga lua nga alu lo o ia precious. O le mafuanga fo ila le step in ia leo ke whanongo ko le leo ska mo mau. Of course o le kau ke ngā ruru e sa ilinga o le ami o kong. So ngā o mau e mahala malama e alo e whasingo me ele official lawyer so that's understand, that's okay. Longo winga wa kua mea ia. E le aia tauta ia e lo markati. Last resort. Last tādea. Punga mai lo ilunga kau kai ai. Pingi a kua ilo ma mea ia nga ia tu lo le ngana ia le o to vale o to ia ma mala i o to fi
ele koe popole mai le ai se kia mai o le fa masingonga mai ko ki fiu foi ko ki ako ko eva ku meia le wakari ako ko ya em fa mangingo ako o ka ko maka upur nga mua wa mafua nga se le mori mau sa mueru le kusi mai fa mai wale lorang ke fongi ele ikusia sa mueru sanga mori mau o lima o leo lua o mele ko ke masalo salo fa pea ai o la auri le ku o ngei mea na turisa o mai la auri kamale le bokso ari o loya o e mawai ko ngo e ma mai se fau kuanga la uloi le me fai yes nga declare la auli me nga ele inga nga me that is me or kala maunga precious le fai ai e make sure ke le ko ku ia la auli maka uli so le ngo la auli o la protect e maunga nga client so what le ngor kai me ele ma fai nga la kuro ele o maunga se fa masingo ele o maunga se fa masingo o precious ia o le lo ia lai protect le ngolanga client a o mea uma e kongi uma i whamsingonga o inga hai determine mai ai mea uma ia pauana me leo ke vai ko ile so ile leo skama o kota i o le to ale ave o ale male drive ia Samuel la ngor kai minga o lai free man Samuel wele le singa mea ia ko mangingo so se sia hero ka lai va Samuel me fa sa wan ke ru drive Samuel ya Leiataua isi si vai nga ka minga sa lo ko kamalo la le se meu yo ma singa bia wa wa ko ka fai sa o media vai nga le so so le pise me fo le pise me ona fu la tau ta lo fai ele o so to fai vale na let me make myself clear ele ai ya ai fai for fa nga ina na o fai to media not to fa le nga le mele la wala ko fai o the best ewe ai tau te fiu e whaina tau whaaleanga vai e pui a Leiataua o na tangata vai pe ale mau a makar kako por kalame wa leva nga sila fia Leiataua plans nga ke whaia mo kako e ai a whai o kou plans nga ve de sa o le mau whaile plans nga mai Leiataua ai kou plans nga ko ke whaia ai loa o ele nga e oso likir me lea maro mafau e mau sau vai plans ia le ngo warning ko o ko le makanga ko pelengi ngai fai ai o mai ka ke la lango fa kasi le plan wa mai Leiataua o le plan wa mai Leiataua o la auri ka ko parmia ta o isu amisiru kisua ila nga pese ia nga par fai ki kili kari mai le ali o ai la auri ko parmia uma kako pe kau ke fia pe kau ke le fia ai o le plan le nga Leiataua mo ngai kaimi se ia lu fo i wasila fia fo i Leiataua wa ka kau ngasui kulanga inga langa ia au ngare wa i mo ngai kaimi por kiki enga ke fai fo ia le isi fo i vaenga eo Leiataua sa o le ai ka kia wa mo ngo fa mai le mau for I know the plans I have for you or kala le Leiataua plans I have for you ar mere wa ko plans Leiataua ai fai lau ai o fo fe ko lofi so mai ka ia vai la o fe la le o fai ngai me ua le o fa mani no atu mai ele mau ke le vai e fa mangingo me ia ai sea le nga o lo ma ua le fai va o le fa kuinga fo ile o ngai por kalame inga ia ka ukingo le mi o kongu Leiataua sa moa ma le atunu'u e pele le loto aua ne i fa popolea aua fo ine i tūlanga i tātou te o le ase e le ai le e fiu wa ka pule ngare fidi ia ka ko mai ele aka wa umange ia fa sanga mai aka wa fa sanga mai le come to me come to me for me Yesu come to me or he have heavy laid I will give you rest come to me ioi se wa masangi ke lo le mea le ngo fia ya ka vika Leiataua ka ke le ior malolonga ke lo mea le ngo fia ka malea I've studied more and more about David now ka vika ke lo nga salamo le fa mai yo voro le ma mo le o ia le se me te motivai na te va o me fa mai e na te lau iluma o hika mai ya kia mai e ngake lau mai le mea ai
le lao ai le I luma o hika mai ia kia. Kei no lau kala. O ka ngaka ye feika ia ka ua. O lea lau ke lau ua le mai ia ka mea. E mau le aso mo le aso. Fai e kapo kalama. Le ngā kongua. E mai nai maua e ngā wha mole le text ngā le kapa ngā Psalms 23. Wha mai ngā ke providing ngā mai ngā. I luma o enemies. O le upu ngā ranga, o le upu whaperekangia ngā, le mai luma o le e ngā ke lau, le ngā la a kako ka o le whaasa moanga. O le whaasa moanga, fo I lele ngai ko inga pie kau whaalo alo le mea. Whaasa mo sa oa. Ai a whaapahalangi sa oa. O enemy, o fili. O le fili. Kusa e ngā ke lau maia mea ai. I luma o le fili mai o e fai fili mai ia kia mai ia alanga le fa sa mo ngai ko inga e fai mai o luma o e ita mai ia o le menga le o fie ka male le winga yo la tetala ia a uma ko ki o mai ia ma u ko se uga ka ma sangi o nga mea nga o ngi askuli mi a le winga o le tala le atua le ufa manino o fa manino fa mamlama